Ilovi 16 na Mombasa 3 kati wa sindu ingi mbinge. On behalf of the people of Machakos and the people of Kenya, I vote yes to this bill. Senator Kilonzo Mutula Jr. Makueni votes yes. Mr. Speaker, sir, on behalf of the people of Mombasa and Kenyans in general, I vote yes. On behalf of the people of Nairobi City County, home to 43 communities, the biggest victims of violence and the biggest beneficiaries of peace, after receiving 29 constituencies and extra 15 billion shillings, Mr. Speaker, I vote yes. In solidarity with the Sacred Alliance, led by Stephen Kalonzo Musyoka, Wycliffe Musalia Mudavadi, Gideon Moi, and Moses Masika Wetangula, the Speaker, to lead my people of Kitui to show solidarity and stand with the great people of Makueni and Machakos, Mr. Speaker, I vote yes. Na kwithwa yu livoti thi mokoni ma bunge ingi onavanini kila kiatie ni nzamanene ya BBI kuandikia IEBC kukonya kwalanya na kutoa isekule ya mawoni tutavikie mwezi wa 8 kuanana na miao. And kwa heshima ya rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga, Musyoka mtu wetu Weta vote, Musalia Mudavadi vote, I vote yes. Kuminukiliwa kwa isesothi ya kuvitukithia BBI bungeni kweni ya ivinda liusi ya uteti Mauvoo na ivathukanyo syake uteti cia amani ta cha ODM na Jubilee. Order, Senator. Order. Senator Kangata, I know you are trying to get me through you out. I will not do that. Just relax. Let us finish the vote in a dignified manner, please. Senator Orengo. Mr. Speaker, probably the next time we come to vote, we may need an alcohol blow at the entrance. Tilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma va musini munene wa Kenya wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka. Senator. Tina wa maseneta kwithamana vitukithia BBI yuni wona Musyoka na referendum kana kulasia mawoni no si kawa vande itu ya Kenya tutiane na livoti su tuone livoti ingi ya utanu kwithwa na mamutha ma mwanya ti wonanio waka na ndwe kanesa yumu manyua umwe kwa isietwa Gloria Mutanu na ula withia wa na thina wa kikondekana libino kuba kauntini ya Kitui ni wende kutania mausungi wa make masio ma mutiani wa KCSE mwaka muthelu valona kwatie grade ya A imbumie Mutanu na ula unasomea skuluni wa 8 wa Moi Girls no nakathiiwe ni minister wa kisomo Professor George Magoha aitangasa mausungi ma mutiani usu kwi muthenyani wa iso. Onesmus Chalo na ilivoti kwa uliku. Mukawa ni munene wa Parks Villa wa musini wa Kitui uweni wa maundu meilie itina wa musi wa Mutanu zomo kuvikava kutania usindi wa mwana wo ulaona somea skuluni wa Moi Girls musini wa Ilovi. Mutanu ni umwe kati wa amanyua alamethi wana thina wa kikonde na unekie nesa mutiani ni wa class cha form 4 KCSE mwaka ni wa 2020. Mutanu anakwatia alama ya A ingumie. Nina M-79 nasomea Moi Girls School Nairobi. Nina utanu mwingi kukwata maksasu ninakwatia nondo yoti rahisi na kulingana na ula kuna ina COVID na atuina e skulu mwe mwanza to musini tueteleta kweka mutiani na asema ito okay plus kwa nyena sani muvea kwa asema kwa nondo nyakwa na supportive na vau anaambia nisome anahakikisha ni kala focused na kwa skulu ya kwa Moi Girls School Nairobi mana ndere semono alimoma kwa mana ibu supportive. Mutanu ni waweta wa mweneta weye tikile na kwithia ainengwa utethio ni asimake na alimoma skulu wa Moi Girls ni kwa tumwa avikia na kuveta. Ndinenda kwithukisia. I was ninewa ndisi meta wa mabwe manda. Ninewa yani mabwe mambo locate ndokeze than nditona kwikata kwithukisia news so I walked away from TV na wesa ida ndikwenda kwithukisia but nitangwenda nongwenda kuka kwithukisia but the
time ila result sina weti wau nina uvisi ninondo dinenda ikala nyumba nina kula sia my colleagues wewe wakiweta une ati mtita we. So I was not expecting this, but nina ina hopes. Congratulate mwana wakwa nondo wako ni make kwitha ni among the parents alama kuwa mena moyo extreme happiness nondo wako kwata max alona akwatie oingi nwa makulia amanyua alama tanavikiana kukwata alama ila manenda kwitikila mausungio mo na kwikala mwikalile mwailu. KCSE kwina institutions ingi kwina polytechnics kwina yani ti mwisho wa kuthileo thika university obviously thionze university na ti momambe kukwata kilama na kwatie kuma ilita kwitikila na makwende na maisha majoin polytechnic so institutions ingi makwanzi ya wea na methi basa nondu baina haja kwikala mana kana kwanzia kulikasi ndoni ingi sito matethia yu mutanu eyumbanisia kulika kimanisioni kinene kusomea maundu mameo na itukuma ba Vilingi Wa Mauvoo twimwendea mwikalile mwailu na ndoto yake kuyania. Onesmus Chalo, Mutongoi TV, kauntini ya Kitui. Tio mauvoni ma utanu tuetiana na mutanu tukwatiania nake Christine Ndanu kuma matu kauntini ya Masako na ula wakwatie max yana imuna 50 mutianini wake wa KCPE indi yuno sengisi aingi itina wakwe kanesa mutianini wa KCSE ula mausungio mawo manatangasiwe kwe iso ni minister wa gisomo Professor George Magoha. Ndanu anakwatie grade ya B- theno wa mutiani usi wake wa KCSE na vala wetu etawe mumanyiwa ula onkilite muno kauntini ya Masako. Nende Veronica Siombua na ilivote. Mukambani waisie nduka umange suwa jitana adhoa. Uuni ukewa wake Christine Ndanu kuma Sofia Matu itina wakukwata maxi ya na 150 ndini wa mutiani wake wa kilasi cha nyanya valasi imake ovamwena alimu maematu lwango ni kuvaluka kwake. Indea COVID tuena mathino tofauti na inya kwewe niwe kagamuiye atona kututethesia maunduni o manini twatona kwika ibalua twatona kukwata liu na ngai atutethesia tabika ubatu biki inde yungo sioni kwatie dhambo itina wa mwana usu kukwata B- ndini wa mutiani wa kilasi cha kana form 4 ndewe kana waziri wa kisomo ni wazi kakwisiana siendie secondary sina max ya na 150 na siekia bidii ngina sia kwata max sia kwata B- na kondo akitumi chune enda ya siai na siana maika kwengo edha kana kaine kanesa mutiani wa na kilasi ya 8 mai leo kwengo edha kana ikiona ni tamaa ya kusoma nikatowe kuskulu na kainewa mwana na indi kiwa bidii na katongo wia nikitona ufaulu nitungia mubea ngai na ntenda na uvoya hivyo onthe siana situ enda usoma. Ndanu ni waisie noende kuendea na kisomo chake cha yulu katikati wa skulu wa Nairobi University na kusomea utangasi. Wengine waisie ivinda yake ya skulu anethitwe na mathina maingi ona kuthi skulu ataite indi nyinya wake ni weyovie kavyu ukuli na kuikithia kana mwana usu ni wavikia na kusoma. Nendo the University of Nairobi na nendo somea journalism ni matungia muvea hali mumakwa kwa kunzomethia na kunenga mawaidha ala maseo na ni matungia muvea sima kwa kumbivia visi na nendo umatavia siana sionthe ila si itina wakwa sitone kumewa asima asio na alimu masio nikenda sitone kwikanesa mutianini na maiki ya ngaimbe. Mwalimu munene skulu ni usu wa A2 wa School of Angels kana skulu wa alaika ula wi Sofia ni wakwata mbau ndeto sia minister muviani wa kisomo Professor George Magoha kana alimu nasi ni maile kudhuthia siana ila itanekanesa ndini wa mutiani wa KCPE. Be ni ngutungia ngai muvea alimu director na si yonthe ma skulu ndiaze ni notanu muno na twiwa athime kwitha twina ciana sikiene sa mwako twina ciana kenda ile qualify ku university
na ingi bingi sikienesa thini wa mutiani usu twasisia mwaka wa 2019 na twasianisia mwaka wa 2020 nituonie twikienesa minsko itu the ambatangie na skulu wetha wende na kwambata. Na indi ni Mauvoo ma kwete wikwacho muno kethwa mumanyono wa kwate max ya 150 KCPE na agekania sandini wa mutiani wake wa KCSE. Otondo Veronica watutabianikana ndukatete kumanga suga itina mbothoa tutiana livoti sutukwate livoti ingi kuma kuya kauntini ya Makueni livoti ya Otanu na indi ve mawia mone kata ma aume oka indi yu kwa Kibwezi kauntini ya Makueni ve mundu muka wiyumiti kuthukuma wia wa kutuma na kuseuvya yatu ndini wa kisio kiu aitumia mataili mangale. Mwandiki tu wa Kibwezi Kennedy Molinge no muthoke na vala ukutwelesea mundu muka o ni withitwe aithukuma wia o na kuvikia na kutethesia ona muume wake maunduni kivathukanganyo mevo kwivya siana ndivi ya skulu. Masoanioni maingi thini wa ndoa itu ikalani kana ve mawia mwe maile kwe kwa niaka na hangi maile kwe kwa ni aume. Wea tawa kutuma yatu kwikia mafuku kava na mawia angi maingi maamoko ni matala tawa mwe maundu ala aume maile kweka. Kwa katiku wa Paul kana ula usikie kwa isito ya wa mwendu sokoni wa Kibwezi maundu ni kivathukanyo. Nondo wea oa kutuma yatu kumataili ni ndelusi angale kana ilo tumita amekalia kutuma yatu ilamba nangi kuva mwana kwikia mafuku kava niguo mutethe yase kwilila kakese mesani. Tutobatia yatu mafuku kwika kava kwena binding na kweka na tuikia mbai wa kapa chochote cho ndake tumewane mundu ni thukumana nacho memuka kwikia nsi seibeti ando akwatie solo ingi twikia cia mikalia tethe cia andu muno kuni ritha watu ivundi wa chochote kitumewane mundu wa mwendu ethitwa thukumite wia kwa ivinda miaka 17 kufikia oyu etina wa kuivundisia wia mwaka wa 2004 etina wa biashara ula weka sokoni wa Kibwezi kutileka yonge ambizia nezi kitani na we na biashara munene ni biashara munene wa Kibwezi na we ola oje watu wandilikila no na wo tuma yado weka bakusinda wala na thukuma na nethe kana ibundise wona nalika we yani nambe kwaranga na ubo bundi 04 na yu kubiko munde ni na miaka 17 kitu kwa na ubo wa tuma yado wia ukuna andu mume amo kwa mathei nundu kwa ivinda yu nthethite kwa titi wia na no mutethete nundu nutona kukota mbesa ila wa leu ona kutethesia kuivana kwa ngalama cia skulu ila ukwati wa thea ciana windi neno na windethia twatethia ni sana mzee kamurethia bwande wake wa kuwa leu ngata ningo wa leu age matambea cia peace na wetha maisa twa masuku mambe ela ba zile kine mzako jadi ala no watu mino watu lamura ela mzee ba kubi kana kambia kala munino wa kambia taru mabeza cia modiani nu mazanga iva ta kawaida kila wia ni witha na maomo na wia na witha na maomo mauo wa mwendu no kuelesha maomo amwe ni vamwe na ateja ala maeta yatu isovwe na sami na usovwe maema kwisa mundu no ka akona andi ye kya tu ne leo ndiba na mwende wembe ne tumenukite kosa angeli kabungwa na angeleza nguduma kya tu na to no le kwisa ro no kuja mino mwi akawa kone ngo itumite wala sia kwa nendele ba ngefika bana kwa razini ni kwa liburi kana vi kana nene bana thukumire na jigina twanzi bao yani nja tujuru na thukumie mi ana jima zamagu nga mundu wako iba aya waya mundu ndibe kana ngutumia kwa pemena vina nimo kugea kuiba wota mathukumire kwa stock cia sol cia yatu na iko sateja ni umungi na ula wa mwendu ovetea korona kwa stock no kada kwithia no kana wamia bana ndizika ala ndi so lo kono tia za kwa izu ila imu kono tia lo wedo mano ingi ko wedo kuya ndo ize lo ka kwa namba iba wedo ko mano wedo kuya tu wedo mano wedo ondo ni ira zalo no ni ira ya do siano ndo kwa kona jale ndo na onoge to ko la yo tu tia witha bonga lama
mavindangi ando na muno ni mamuvuthi ya sema yase na kivitanda nawe ya usu ende tina nimesao sioka kwa kile yetu sia mama vundi yange sokoni o muno wa ule mwene baendi ba kama no nya ule ng'oru maja runga mwae ainge magede kala ngema tumia ange maokolea indi baada muno weza ulelia indi kibedikala naona wage duma yadu aka watu na bundi wage bwezi kwa ingonge na jadu jo ndaje mabundi wage bwezi kera wako wa mwendu aimina wa mwendu no umeuthuthio kwa katake vonthe valamai na uthuthio wake niwo o ngala kwale jabo wage bedikilie jamani ke agele kala ndamana matubai bedisie ke kala ndi na jadi we yale tipo ko mambeza kiazi ini siacho mbeza yo ndela ma kwa na mzee wa gumwi wa muda mara wake ndo kama ku elo ko mambeza na ko mambeza weka mazabu ngoko na muzi wenu waende yaneza autena mino ndo no ne wa kana beza mundu mukaro welo subiwa ala maduko ma ingi muno ko buko mana geria mzee na wakata jagla kene jo nde ndika kwa munu nada nangilia kwa wale kwa mukate tena zingwa mayani na vegelwa lakini ye kwa ngai na nurunga bana na nombe ye tabauti na kalanga ndo muza kwa murethesi ndo badona Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, kaunti ya Makueni. Na enendi mamwingi kuya kauntini ya Kitui ni maelesia utanu wo itina wa Mauvoo kufika kana lelu wa Kibwezi Kitui nukwithwa uyasavangwa kuma kisioni cha Tulia muvaka mbondoni lelu osu na ula ukwikwatiwa kutumia kimanza cha silingi bilioni 3.5 ili nukwikwatiwa kwithwa we na uno muno kwa enendi makisio kiu vala meleisie ni kwithwa uyailia maundu ma ukui. Mwandiki wetu wa Mauvoo Lina Musangi na ilivoti. Mwene kibila wangalisia matatu musini wa mwingi kama watu malonza ni wakadhi seso ya serikali kuendesha mulati wa lelu wa Kibwezi Kitui kubika mbondoni. Kama watu ni wasakana mulati wa minwa ukamatethia mono wa kuwa obama na enengali ii. Onene ya musini wa mwingi mwene kibila uni wasakana lelu wa kumwa mwingi kuthimiwane numanangite muno ngalisio. Majirwa makwandika mwatu wa malonza chama ni wa matatu kia kwa kila ndonya kunene ani kutungia CNN muvea kana mbunge wa Mwingi West muvea munene nondo tutuyelele ututhi na chamuno ngali jitwa twa thikela twibu tuchoka uthuka ende yini tunamanyino na nganganie baka lami watwika nuko kambaka mbondoni ukia kwa ni muvea munene kwa CNN na ngaina mwathime lelo tute muzoe tunai na mathina nondo kindu kiambe itu nenda ku uthimeiwane penya mwangali tina ita watiobu tiobu yotileka na ambapo teka korongeje ni kana lelo muthuku tiobu yangani tilikanga ithe twozio na andu ala matenda menda ala mine maize ndo watiobu kana tileka kukelo ne tha wathimeiwane wachoka bethile chagwa thuku majonze no wigie ngali ni tuzobethie o no taguo oge taguo za kwa iba mundu tho wangalili kwa gwe mundu ena ngali yake atonyota na akatuka nde ngalini ndi kumwa ila ozobwa witha muno ekale na ngali yake miaka mbingi na akatete kana akathowengi nengi kuutu nae na mathina maingi manene ona ange ndi weta ila ota nae muzende yu atsoba witha maundu me mazeango lelo wa kuma Kibwezi mpaka mbondoni wa bingwiwe kana wa launchiwe ni Musumbi Uhuru Kenyatta mwaka wa 2016 obala ulelu wale kutumia bilioni 18.4 na walite kuthela mwi wa keli mwaka huu. Akuna ni alelo huu mbunge wa Kiliambunge cha Mwingi ya Udhuiloni wa Suwe Charles Nguna anaisekana lelo huu ni wambie kuunga mahindi yu bilioni 3.5 ili nisinenganiwe ni serikali nikana siminukile lelo mpaka mbondoni. Lelo wa bikwe mbondoni ukakwatana na lelo wa kuma Garissa kuthithika. Oingi Nguna nona isekana lelo ukabingwa nzia mbingi sia biasala nzini wa kaunti 3 sia Ukamba na kaunti ingi mbingi. Kuma mwingia katika kaunti ya Kitui, ngo ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni Lina Musangi.
Livoti yake Lina Musangi niyo kutufika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo kiokoni cha umundi na indi mwenda musesi ndoka adivasa na ondo lenzi oketheti ombi tukitwi nake lena mwende ndeni wa kilungu kimwanya mathangu ni tumanyene chao kiendeni wa mathangu maitu manene vande itu ya Kenya nita Erastus Kithuku wa Nzomo ndatika mbotho nitukwatiania mathanguni. Tap into the convenience of APSA contactless cards, another innovation that's turning banking on its head. Now, you can make fast, easy and safe contactless payments for everyday items. That's Africanacity. That's APSA. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations. Sasa. Shukran. Oi boss, suniache insurance yako nitumie kabla nijipange. We! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize, hii comprehensive insurance inakava vitu gani? Comprehensive Motor Insurance inakava gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine. Gari likiibiwa au likichomeka. Pia inakava passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose, hata nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Yeah. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. IRA, bima bora kwa taifa. I would have thought the roof was green. Aish, yenyewe, hiyo roof imeparara. Hiyo sio green. I think we are lost. Mike, hakuna roof ya green hapa. Ole, watu potea juu imeparara. Mike. This roof looks amazing, eh? It's the same CoverMax roof I've always had. It has never let me down. Inakakaa juzi by the way, eh? Get CoverMax. It's more than just a roof. It's color that lasts with advanced color technology. Naona jenga lini? Tulia Joe, unaniwekea pressure tena. Ile time utadecide kujenga cha kupeleka kwa dealer wa MRM. Si lazima. Ukiweka, umeweka. CoverMax, a quality product from MRM. Miaka 20 safari anza ya kutunganisha kama Wakenya. Twende tukiuke, twende tukiuke. Let's go beyond, let's go beyond. Let's go beyond. Mimi na wewe tukikuni. Kazi nzuri ya kujivunia. Let's go beyond, let's go beyond. Kwa juhudi na tumaini, twaelekea kesho pamoja. Twende tukiuke, twende tukiuke. Safaricom. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it.
Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andoni. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Mukamba aisye gundi yambe niyo kao ilini siawe tina neka vila niambia metha maito menguno kilandwani ukamba wito Yu vaikunywa muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo. ukamba wito ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Nenyo mama sako mwekanya mae ona mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio nituna yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Vai mundu wema akethe bathei. Oitwe nitwavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime. Spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni ubanga okethe ni tajetha yebololo kendo cha mutembozo. Mbua nayo ni yaikie kuwa tatene. Uliza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila uungameto kondua ya baadhi ilia. Nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene. Nuwete kono wete munda kwa wimi wa mbemba. Wimi wa mbemba. Nuwete motoka. Kweza yumi wa mbemba. Anenzo amelesiana kweza mbemba. Mabanda eli atatumokete nenda ninangali yako. Wow. Nano umekwada nondo niona wewe mwimi. Na ile. Maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambe ya saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Inu ni Mutongo TV. Karibu mwendo musiaise ingi thini wa kilungu cha mathanguni otondo ni kwathitanikana ningwitha twiciokethia thini wa studio tunenanicie maundu ma mathangu maitu muthenyani wa umuthi nyenete Erastus Kithuku wa Zomo na indi ndiye weka thini wa studio muthenyani wa umuthi. Yes. Wa mukata mwendo musiaisia na kwanita wale na mwendeni uthocha tutambanie mwendini wa mathanguni maitu na umuthi ngwete thangu ya The Daily Nation na chongo che thangu ni against all odds. Nitukuona ngewa ya ciana ila inabitite mutiani maielesia undu manabitangie mutiani wo kumanwa na mathina ala manainamo twasisia be kendi tukakuma kauntini ya Madera kekwitwa kekwitwa Raham kiasia despite kana kupitukana na challenges ila mendana sio kana mathina la mendana mama kwitwa account yo itena ali mama kwia na
maiona sindu cia attacks ila sindu agwo kana kuvyuthikiwa ni Al-Shabaab ni kana manage kwithwa kena kabita mutiani twasisie ngini tukuona kamwana kangi ka isiolo kana atongwetie kena airplane kana yonje imbumie minus na ako kaneki mutiani mende na kwika mutiani ne kambio collapse kana kangathuka kambotwa hospitali wewe kana aye wo na ndatiko nini kasio kelia ingi alright twasicia ingi be Kelitu kuma county ya kana somea Eldoret isu ni Wasinigishu county kaneka mutiani kena kanza twasioka ingi ni tukuona be mwanake nake aimina form 4 not form 4 aimina class ya nyanya aina max ya najimwa miongo kenda na nakwa TMB kana B- D mbumie weneni wabupe umwe wa masaku twike ripoti yake wa Matu Sofia eta wa Christine Ndano na akena 150 na kwa B-. Aya tuisie rangu ya The Standard Lena top story kana headline ne Mauvoo meokonia mutiani wa KCSE ulama usongi magwo mana atangaswe kwi iso ni minister wa kisomo Professor George Magoha na headline maandikite Kenya's top 100 schools refilled na ende maskulu yana imwe alama nethiwa mayika nesa nthini wa mutiani wa KCSE ni methiwe mavikia na kwitha mayande kwetha nguno ya Standard na ripoti isu utonyo mekwata ithanguni ya katatu ya kana ya katano ya thanthatu ya muonza ya nyanya na ya kenda thini wa The Standard no ngwitha ndilikabo nthini ngutabanje skulu o kadhaa cia ilembeta yuti wakamba o uthio ni wetha ngwisu Lena ni kana vena Mauvoo na BBI maandikite BBI what next after house endorses bill na ndi tukuli twene chao tukwitha kiende itina wa mbunge ya Senate kwi iyo kwitha hivi tukithisi ripoti ino ya BBI ningwitha ndilikande ino wa page 12 ya The Standard na ngiotavia mono yolo wa ripoti isu uthio nino kuona visa cia amanyiwa alama na atongwetie Robinson Simiyu niwe ane best boy kana mumanyiwa wa mwanake ulona ikitenesa na indi ngaliko inge na yono kuona Sharon Terrell ulona ake ane mumanyiwa wa mwitu ula unekitenesa view ndeni wa mutiani usu wa KCSE tuendeo na Mauvoo wasuma mutiani wa class cha form 4 nitukuona kana ithanguni akana tuandikiwe chongo cha maandikite return of grade A that Matiang'i killed nugulili kana ila Matiang'i wa minister wa kisomo wa minister wa kisomo pe vinda unowaite sikenda sini ni muno ta mwaka wa 2016 wasisia ila cia kwatitwe cia yana yimwe miongo na nemwe mwaka wa 2017 ila cia kwatitwe cia yana yimwe miongo na ili mwaka wa 2018 cia maana 315 2019 cia maana thanthatu miongo ya monza na indi mwaka wa 2020 si maana nyanya miongo kenda na wasisia alama na vitu kithie kana alama na kwatie grade ito no matwa C+ kwambata ito no matwa university kana imanisho cia yulu wasianisia na myake su yo ndondo endete ya nitie siendete siongelekete mwaka wa 2016 mai ngili miongo nyanya maana kenda na miongo ya nyanya cia dio siongelekete mwaka wa 2017 mathe yaba nini sienda si ngili miongo monza na miongo monza na itatu mwaka wa 2018 sio kangili miongo kenda maana tatu mongo monza ende mwaka wa 2020 si ngili umwe si ngili ya na imwe manana na itatu na imwe na yana na miongwena isu ni C+ kwambata inondo kwa na minister wa kisomo ine maana nyanya na miongo kenda na atatu siunje aya tuo Mauvoo ni asuma kisomo nondo ni moma inge ndeno wa mathango maitu mwendo musesia tui page 3 kana ithangu ya katatu ya The Standard maandikite ati guards who gave birth during exam period get good grades kana mumanyiwa umwe kwa Kisii county kana county ya Kisii na ula mayika mutiani wethiwa atetheka nwethiwa kwata grade nzio na ende kwa ngezi akwati chao B-. Wow. B- na ni grade nzio muno na indi nima quote teka na makumya uneni wa minister wa kisomo Professor George Magoha ainene yulua amanyiwa alama nekie mutiani me aitwa wange matetheke avo mayika mutiani ni amanyiwa kana maandikite 652 guards sat their 2020 KCSE examination in hospital after giving birth kana
amanyiwa maana thanthatu miongo itano na eli maneke mutiani wo mendini kana mema sibitalini maitetheka twazie umunthe wika hesabu paper 1 uitetheka kwacha wikwata kana ndiye soto noketa ata equation yes naende ni Mauvoo masio muno kuona amanywa maikanesa amanywa ma muthembo so alama nethiwe twathi ithangu ni ya katano ya the Daily Nation nitukuona kana be counties Tana River, Kilifi, Lamu, Garissa, Mandera na Isiolo na Marsabit paimo maniwo no mona kwata eyunje ala ala on the manaibo mana kwatie mbumi tau na nitukuona tikulwa pe mumanyiwa ula unaina kibadhu na kuitete ya kwa kana kumya meteteie maasya kana kati wa county isu kila kitu kitumite metha mata kwa kitumi kila kitu tuma metha mata na kwa ta yonje ni kwithwa ni sima model na kana tu bakanite na ngale kwa isu ni kwa kwithwa al-Shabab kwithwa kwa al-Shabab alimuti ya inge na culture kana sithio siaku mbinge siasio tisia city kila siana ko skulu na sindu mbingi nizo situmite masiokaneti na kwa wala mekumela kusoma nikenda maikita kwiyo kitia mokwa ene kwa ene na nicho kitumia kula kungangana na nicho kitumio kuona batane umela chao yonje tu Mauvoo ni makisomo mundu elena with page 5 ya the standard no ala Mauvoo ni utabitikana be na school yana imwe ila the kwana na standard moni sikite nesa na mavikiana kuandika kuma namba imwe mpaka namba iyana na nyendi kusomea sionthe nienda na ni somo ma school kauta ba kuma elembetani itu ya ukamba twasisia ndeni wa list sionthe ya ma school yana tuuka elembetani itu ya ukamba school ula utongwete ni Makueni boys we namba miongo 5 na imwe and itu ya Kenya yonthe and then wa top 100 ni na me namba miongo 5 na imwe na inde miongo 5 na ile ni Boni Guards is school is on the county ni ya Makueni na tuithe over with yo tuithe ingi Machakos school me namba 62 kana miongo 3 na ile ndeni wa list eno ya the standard tuithe ingi tuithe Camel Guards Mevo me namba miongo 7 na inde miongo 7 na itatu ni Kisau Guards kuya Makueni ndisisa inge school cia ukamba twithi namba yana imwe na 5 ni Kathiani Guards eva county ya Masaku na inde nitetetwa manda county ya Kitui ndiye maendio ku nisi waweta Kisau Guards nego nako ne kaba nini no school yesu ndisoma ni watu abishana na yetu etu school ndiko nasomea hapa nasomea hapa kwenye county lakini ndoke ndoma na nasomea school ngangwekele bawende haya Mauvoo asu mwendo musese wenda kwisomea nondo mekite makasiana sio nthe ndo inethiwe sie kamitiani ile ina tongwetie na nye ndeke ngutabie namba 10 anai Musomba Edith kithei kuma Katangi anena kele tukune kama Machakos Guards oba Machakos Guards kanena namba 10 Kenya yonthe neka kuma bandu beto akatangi kana ndo wakilishisa ukamba na ndiye thia kane matapio kau wenda usoma asu ange nondo be wakamba ange mendeni oselangu ya the standard page 6 na Mauvoo asundi ni wethangu ya the Daily Nation no methi thangu ni athanthatu na mwonza mona nitie mojuma ciana isu inekite nesa na baute makakutwandikia school ndo inakwete mini grade sio aya ona kusomea kwoli kundu kwose Daily Nation on the standard page 8 make it marisa ma ciana ile nekange nesa mutiani usu wa KCSE na twathie thangu ni ya nyanya ya the Daily Nation nitukuona TSC mayasya kana tuisia mausunga suma mutiani wa form 4 unaumie tukuona TSC mayasya kana ni meomanda na biometric measures kana kosa sita wata banyala sia mboa sia fingerprints so sita banyala kwa kamba nimekoza sia limonika na maolange ukenganywa mutiani wa form 4 ni kwithwa alimo ingi nimethitwe mayotho thea ukenganine kenda niwo wabingwa mathangu ma mutiani na kana wa interfiana mo wabingwa ugethia banyala sia no amanyekana ni sioswa na siekiwa system ni na iwakwatekana wenda Mauvoo wasuko likusisia wenda Mauvoo asusi thangu ni ya nyanya ya the Daily Nation no makwata kwa uliku
Aya naindi twitiana na Mauvoo asuma KCSE nondo ni maingi monombo ekatu thiemwe mpaka page 10 ya The Standard na nikwate kwa kulipoti isu yo nayo yolo Isaac Mwaura. It's business as usual for Mwaura despite exing from Senate. Lilikana Senator Mwolote mundu ya Isaac Mwaura none thiwe avikia na kunguthulwa kana kubetangwa takwitha senator Mwolote ndini wa mbunge ya Senate ni kuyanana na Mauvoo ala manatumbithiswe ithanguni ya serikali ni speaker wa mbunge ya Senate Ken Lusaka na yukila kisengi cia ndone kana Mwaura wanakutwika no na vetangiwe iyo no kunie kula ambunge ma Senate mai kuna kula ya BBI na kunie je emungudhule na Lusaka ni thiwa itetea muno kindu kiwe asia kwenda na meyo ni mwitikilie na twisi wako itina banini ni kana be yumbe na maseneta thantatu ma chama cha Jubilee ala olote methiwe mavikia na kwithiwa chama cha Jubilee kiasia ano mituo yoti mesio timapetange Evo Mwaura na kina Millicent Omanga katikati wa angi na yu koti wa vikia na kuongamia itambie su ya ano kuvetangwa thantatu na yu nicho itu twesani we nicho kethiwe kikai kethiwa koti ni yongamisie na nitwonie Mwaura avikie na kuvetangwa na ke Orengo senator wa Siaya ITA if we want to be a nation of the rule of law we have to obey court orders kana kethe twenda ikalanthi ya mio no nginya twatie mio kiu nicho kethiwe kya mukwata mundu yu Mwaura kwi muthenyani wa iyo na kuna yes ndini wa BBI. Tweeti ithanguni ya ye kumi yes ya The Daily Nation itukuona kana yumetho onthe maciaicie musumbe witu lani president Uhuru Kenyatta kubitukithia kana kutwe sila ila referendum igata ikwithiwa itina wa BBI kana kukuni wa yes ni mbunge ya Senate pamoja na mbunge nene pamoja na mbunge la nene na yu ni utiwa Justin Muturi ulani ni speaker wa mbunge nene na Lusaka ulani muneni wa Senate kumutwa ya na kuelesia chao kumana ila nikana atwisila ila kwenda yekata ila andome kwenda maiko na kura sio kana ila referendum ikwikiwa na ndekiwe katiba constitution kana katiba kaito tabitie ailitokuwa ebinda yanata ailitokuwa ebinda yanata nikana asie ikenda sie muthenya muna wasise twinene okyu Lena muthenyani wayo ni twithiwe twona mbunge ya Senate mako na kula tunaondo ripoti hizo soma hii page 12 ya The Standard. Senate passes BBI bill sets stage for referendum plans na twisisa numbers kana maseneta la methiwe mako na kula ya ni 50 na umwe pala 12 namo methiwe masia aye twekwenda ki na asi 12 ni ate imamu nini wa president Dr. William Ruto na ke senator umwe na eta wa Mary senator na ulani nominated kana Mwolote wenda na kona kula likana uyu no mukate wa alama senator thanda tuma Jubilee mewe mena mituo methugu na menda kupetangwa kuma chama kuwe Mary senator isi nyenjika hata ndio kona kula etwa abstinence wenu wethiwe evetangana na jao na kula isi kuenda na kona na nikana referendum ni tonya kwitha iyikika ungua mithenya 90 kuyana na meya na indi president Uhuru Kenyatta ino wethiwe atwaiwa nikenda wisaithia no andike anzama ya mifakana unyuvania IBC na yawe wisaithia ni akata ni abangithia maundu ma referendum kana kula cia mawoni mwi wa Monza utemo biku na ine twetele twa nondo kwitha kwithi Lena nigwa twisisia cartoon ka Daily Nation ke thangu ni 13 tukuona Mwaura asukumetwe enzani musumbi wito kuma chamani cha Jubilee na Ruto endini chamani cha Jubilee lakini ndane nani mukunike kanyo wake abinde teki endini lakini ndatumwa kabisa kawe kwele kana kitu yenzake wati chao wenene akatune na The Standard nayo maandikite ba BBI alafu masola ba ino ngamia kanemia yena mau maingi alafu Raila atulwa ba yayolo Raila tosha 2022 alafu abe ya umeange ba maende tena hotel mate kwenda ripoti hizo si ya BBI we yenyewe BBI mwa ni die kala kwa tumbo joto
Netete mwaki. tumbo joto na tusiye kathangu kebata muno na andu ingi ta editor witu mundu mwonganie bata na komono readers corner politics. Hope the DP learned a big lesson from the passage of BBI. Kana uno etwa Joseph Mutua Ndonga uno woni wake nengi aitie kwatia mundu munini wa president Dr. William Ruto ni withi asoma esomo kwatiania na kuvitukithwa kwa report ya BBI. Tuithi thangu ni 12 ni tukuona askali eli alani Kirui na Chirchir matui wesila kwa kuobwa itina wakuwa na City Park betwikana kana na mwanite mwaka wa 2018 kana wa miongwele ne 18 metwikana kana moni ngali ipakitwe bandu na mathima kuna ngiala maindi ni mabingwe mabingwe na mala maibingwa na matwa ngali masembia ngali na kusembia ngali mathi yandia ya ungama maili kandini mowa ya mundu muka na mundu ume Chege na Janet Wangoi Mauvoo majeba kweli na maili kandini mino mathi yandiacio mali kandini mowa umadam na mundu ume atiwena maumisie manene na yu ni matui wesila matui makwatikanie na mavitio ni makwatikanie na mavitio matui kana matumeiye bina mwingi kubitola wa ilite maelenda mekie kiu Mauvoo asu amenda methangu ni 12 ya The Daily Nation. Lena niona tumine ukunika ndeni wa mathanguni kana kukunikala mathangu maitu kiokone cha umundi nanye nathi ba yeti na nondo wa mathawe sports page 48 The Standard page 48 Gunners seek to make use of their best arsenal when they face Chelsea. Aya umundi bena derby thawe nene muno ya London derby Arsenal na Chelsea ndeni wa kiwanza cha Stamford Bridge mwendo ni wa saa 4 na ndateka 15 kana saa 4 na quarter no ithawesio kwitha yetha ukona imwana cia Thomas Tuchel cia sesio ni yumbanetie 14 liga na Chelsea matuga methe memo akiwa kuotea basa mayo kwatika niko kueleza ndo baidie niko kueleza itina wako betanga Real Madrid Champions League bimogete ba na miuto maana ko ni City ndeni wa kikombe cha EPL 2-1 aya moka wa top 3 yu mokie mako na City by the way ni mose kikombe kwa hiyo yu ma champions congratulations mashabiki on the Manchester City imedhiwa moza kikombe ni zoma Man U mewite wo manazi lakini mena kikwata mwana wa kamera ndakazime tu ni obasia na gati zino wa Man U aya yu idhawe suni mwendo na sanya na quarter Tuiso idha maolo wa Mauvoo ma EPL ni kana Fulham relegated from top flight league. Timu wa Fulham wendie championship na gunde mathauka naku. Methio mabetangwa ni tina wa kwiyo kukimwambao ile kwa molotu ni timu wa tiyo ni so by the way mabingetwe so ni timu ono wa Burnley na indi timu ngolothe iswe ni timu wa Sheffield United na West Brom. By the way kaka Sheffield kakathi kema thina maingi muno nikato thina cia ndiwe ateithia ta bandu kana amutuite tiwa ndiwe bandu kana amutuite na indi musiaisia wakwa hapa uni watu abika muthia wa mathanguni maitu wina kwale na mwende wa mutinda twithiane muthenani wauni aya na indi nyene mwenda musiaisia twithiana muthenani wauni twithiane tena wandatika mbuthu balandi witha ngusio gethiana mweni witu ula ni Dr. Ansend Kituku minister wa uima wa mwendeni wa county ya Masaku twenenea maundu kauta miokonia uiti ndeni wa county no ya Masaku kethawe mwikali wa Masaku na wina yokulio yonde yokonia uiti maundu ma healthcare nena na itu kwisala mitandao ni yitu ila ni Facebook Mutongo TV Twitter @Mutongo TV KE Twitter yakwani @Erastus Kithuku na indi namba yotumani mukuve kana SMS ile 3-9-1-5 ile 3-9-1-5 na va indevi tukadivasa ni nziokethete ino ni Mutongo TV vai mundu wema akethe bathei oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni saubanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutemboza mbua nayo ni yaikie kuwa tatene uiza kondua undu mundu wakuilie
no kaisi akigwo kwangelekanyo ila uungamite ukorua ya baja idia nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene Nuwete nuwete munda kwa wimi wa mbemba. Wimi ni wa mbemba. Nuwete motoka. Kweza yumi ni wa mbemba. Anenzo amelelesiana kweza mbemba. mabanda eli atatu mokite ninda nina ngali yako wow nano umekwata nondo nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. mukamba aisye gundi yambe niyo kao ilini siawe tina nekavila niambia metha maito mengono kilandwani ukamba wito yu vaikunywa muluo nondo Vilingi wa Mauvoo ukamba wito ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika nenyo mama sako mwekanya mae ona mama kuene matinda anaitu maisio cia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilo vikitambasie kwata ikilalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio nivina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Benga solo rhythm bass idhembe muyo wa wadhi mbelekanwa nonge yu kila wa kwambelelia nginya wa katano va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Baya jitembeza sasa ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambia kukila muvaka wewe nipiga picha haina sita utaona utusi yote tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa
Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kisesa ikio kufikia bonde bala oi nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavividie maro matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Gila kilie. We makai matezika introduction. Ai we komana na munana. We na makai yalangi na introduction yeko ikutata ikwa bau. Ni kana tu manne. Ni la introduction ya utulango. Uyuga tiula mwana yangu yake ngi. Nula mutu wa kwangu ya ate ndanga kwa chief. Ani introduction fani. Ngutumia wote na ke tendo tasoma imwe. Nula na kuya muka wa wedwa na maundu mawo yo umba wanu. Yani otindu fani. Yani introduction hizo tio fani we. Atumia. Na kwa komana na makai nenga na introduction hizo kaba ukasia yeye unendeleva kanoni ndakitali kanoni mwana angania. Kana ula kuya tande to zizo hospitali lakini waambia sio nula weza ukwe. Ula wabeba kabebu kai. Unula akwatie chathi changanya na aba lukainza akwatie maikie ikalochene uye kolikela Gila kilie inu ni Mutongo TV. Mwendo mose ndini wa kaunti ya Masaku Nundu niwe minister ulokwati maundu asuma uima wamwe ndini wa kaunti ya Masaku ni Dr. Ansend Kituko notwe na ndini wa studio muthenyani wa umundi nena netu kwisalamita Facebook ni Mutongo TV website yitu nayo ni www.mutongoitv.co.ke na indi wendo tuma utumani mukuve fatendevi SMS ino vayendevi ukuivithwa utumani wendavya wita wata na umeteva na wina yukulio yeva kwa mweni witu muthenyani wa umundi yukulio yokonia maundu ma witi kakule makulio meokonia BBI kana makulio ma siasa tafadhali mweni wako tiu mwana siasa kwa umundi unaelewa ni mwana siasa umundi twenene maundu ma witi na ndi karibu sana nyenye to Erastus Kithuku wanzomo ndakitale karibu sana ndino wa Mutongo TV. Asante muno ani mubeano ndo wako ndo cha katika kizege cha TV cha Mutongo iwa we muthoche biu bane musi asante nondo yeni yongo atanyo ya Mukamba asante na watondo ni tunatavya musi niwe minister wa witi ndini wa serikali ya kaunti ya Masaku na twewe witi ando ingi siongozi wose yuko na corona na tuambie to likavuka corona nondo ni serikali ya kaunti ya Masaku kyondo mwebange taungwa governor Mheshimiwa Dr. Alfred Mutua na yunenda wamba kututabia kwa kuvetu maundu ma witi general ndeni wa kaunti ya Masaku maila njara kubikoyo. Asante mbene namba kukethia alama rusiese na nimende ya kiogesio na muna museo title ila ya ilete nundu yako rite uwe gwonde ni nyene minisa uimamwe na witi yes nundu uimamwe uimana muno before kuita nundu kuita wetha imaisha muno waie lakini wewe mwakwa ni kusia andu maikawai na kuhakikisha kana andu imaendelea maisha alama ilete mate wa na ndi alama sa wa ndi tuimaita na kwa unu ndo wake uiti kaunti ya Masako uendene samono na nditunge amubeanga bana Dr. Alfred Mutua nundo wa kwembwa umwe wa tongoi anini alama ile tonesa maundu ma uimamu na uiti ugethi anu eleto kana uimamu na uiti ni kindu kimaana muno
na ijo gitumi serikali yake ya Masako ya allocate ye a third ya budget ya Masako yenda katika uimamu ina witi na mibango ndhe twikite ni twene no thomo na mina kuetanikana ilone ni uimamu ina witi pesi ndo itano si maana kindu chambe nikila wa health promotion kana gila tuithuthiandu mundu malende kuendea na kwekala mikalile miseo makeza kuwa cha keli ni kusia Mauvoo ile itawa prevention ila na twende ana kweka na tweka na mebea mingi kwislomo no la mobea wa kunenga nenzanzo izo wangonenga mano to nene ngamana akiucha nzanzo wakatatu ni kuita ende alama mina kuwa mobea wakana ni kwethia nundu be Mauvoo mundu maybe twazi kwangalikani mundu na kwati accident kana mundu ina addiction ya ndawa fulani ila itikele wa rehabilitation kwa kisungu kwethia ni mundu sino ambia kutungwa pala unatwe ai before awai na ni mubia wakatano nikila gitawa palliative care kana nundu ndezibe mauange mundu wa ukethia leta wa terminal illness ukethia mundu ndaitika kaboa lakini ni twailete kumusuvia twimunenga ndawa kethe cia chalia kuongelwa thakame leu na sindu cia muthemba na gujo ndetu kunete neza view na uiti Masako wina levels itano twambia baya ndivyo level 1 ila imana muno pala twithana na ndu tumeta committee of volunteers kana ndagitali sito cia metani kana cia ndwani tukoka level 2 ila inatwejeta wa dispensary tukoka level 3 ila inatwejeta wa health center tukoka level 4 ila tena sieta wa district hospitals na tukoka level 5 ila niyo referral hospital ito na kindu kingi twende kata serikali ya Masako katika muvea wa imamu ina witi ni kwaisha kana twina ila itawa universal health coverage ni twezekana mwaka wa ngilile na December kitha mwaka wa ngilile na 19 December 2018-2019 ni twekie pilot ya universal health coverage na kuma mwaka modeli wa mbe amwe wa mbe universal health coverage ni mbia roll out Kenya yonde na Masako tweke pa mbele tutongwese kiuna kuendea na kweka kiu na UHC sainga ndo moga ma confuse UHC ukethia no mwe kwate UHC ni chao maelezo enda kitani UHC ne onura weta gezongo in full ni universal health coverage na either yenda kwa chief sindo ina kindu chambe witheba kana bena equity katika uiti chakele with the access kila mundu watu on the access uiti chakatatu kuhakikisha kana kila mundu ni wakwata uiti muyani kana quality healthcare na chakana with the kila mundu ni wakwata uiti affordable affordable with the mundu na anyeswa muno akathelwa ni mbesa kata mali yake nundu wao na kwa isu inda object sina cia universal health coverage kwa ishikana na kisungu kana bena equity in access of quality affordable healthcare na nundu na affordable ni kindu kimana ma nundu ibogwa mbesa muno bepe mathina maingi muno nundu inezi thionde kula tumiretwo nete mundu kwasi kwangelekane ososo watiwe mwisukuwe nuoso vya mwisuko wosu noithi asosoyo eng'ombe mo yake kamba eloka ma akenda akasovya mwana oyo akathi skulu kamunengaliwa kamoyangwa na yuko ebuswe thoku mwisuko wosu ayo kaiwa ibi kabando nondo sosone na mbesa aita ila ng'ombe aitithie mwisuko oyo na amina kuta ng'ombe su kwa ebuswe sio mwisuko wosu ibwa asio kamusi ila ng'ombe ona nuzaia kumabala ndebo ile yena atezo waka wewe buku ya wisukulu yibo wethe ayu no sio mwezi kuone wabo lakini yu musio su watongwa etina uchani monopyo uchani walika musi walika monopyo no yethe akwendea na mbebe na mathina ingino twonete mundu kethe muthuye na plot yake na chao na sindu cia muthemba lakini nundu uiti wake ndabangwa nesa ayuka bandu aiwa no no twikio bika kutwa wa India aita mali su yake yonthe yaende na kuitwa na ku India na kundu kunge na saingi kwa buso ithuku no tona kwitwa ku na ningala manene na itungwa yo ithikwa no ithia othoa na ina mali family yake yatuwete na kindu na kimwe
Kwa affordability maana mona. Aya ndakitali tuwa bawe no atwelesya uwiti masako ndo mwebangite na ndo musio. Na indi measya kana baikindu kikika gitena mathina kana gutena maweku. No ni mathina mevala mu komani tena mokana ala challenge sila sithi tobondi ni wa kusia kwa ile wima wa mwendeni wa county ya Masako. Kindu kimwe ni kana wewe na sana tu nene ulo imamu na uiti. Yes. Kindu kimwe wale matwese ni kana uiti ni expensive muno. Ndeyonde. Na ijo example ziwa na onengo kethia mundu ena ng'ombe watama nde uiti. Na kwa bado uiti Kenya ni expensive muno. Na kwa hiyo thia saingo kethia itoka twa kwata mundu nde na insurance cover. Rela ito ya MT badao sa na no waiye twazi kwangelekania. Tunaona mwanake wa boda. Haikuwa accident itoleka ko. Na ndena insurance tena kindu. Na no kwenda kwa chuma chuni imwe thaivikete ngiliona yenda yemwe. Ndena zo. Kwa hiyo anaona muuzi okete akabika hospitali aunde na chuma paili ana ayekala wodi ni muno. Na kwa hiyo thia changamoto kimoke thia uiti nundu simusiende ni expensive muno. Kiuni changamoto kimwe. Cha keli twati ya guidelines ya WHO bado withia tuineza ubikia level ila toilet mbetwe nundu pe ratio ile ngandu kethe matakitali pale matakitali umwe kwa andu meanona kwa population ketha inas tuina bikia ilo kia andu meanondo. Yes. Na nundu agina wedacha kwa isana bena equity in access. Ne tuwezi kama kindu kimwe kumelaka na osio yathi. Uiti wokie where there bena inequality kana iniquity where there are hospital manene maseo metown landene ndo azi yuke that hospital lambinge nene twese si lobby na je lobby onde ni lobby ya side imwe Islands ndo hospital ilanene ndo si there yako wako gwitu Masako unethe hospital manene oyo machazo level 5 na wezo zingina ko yatukweta weone wethia wene hospitali nene na kuune kwa samundu kuma ndithi no ga level 5 Masako tia bena thina na kuutu noza itambia yatwa ijana bena equity in access twagisha kana kila sub county ya Masako sub county kenda twagisha kana kila sub county ya Masako nemwe ina level 4 hospital na isio twende na kwa ile na na level 4 kenda Masako ekomi nundu wa masinga ni nene muno na wide muno kwa masinga twamenenga level 4 ile masinga level 4 na ndithine ku level 4 ni komi na level 5 mwaba Masako level 5 na nundu wa kiu changamoto kimoto ukwata nundu wangu lio challenge wethe nundu wa hospital isu kwembwa siembingu wethe atuina matakale meano na nenda onena genundu saingene iwa andu meoko yanza mayasya kana wage bill ya Masako ya department ya health yolumono nenda kwelesya anu maitu kana ketha ni twenda twembwe na quality healthcare yo wage bill isu elewenda na kwambata na gitumi nike Masako ni twailemwe kwembwe na ndakitali wa uthenza akili neurosurgeon twandikire tumwe batu inake oyo ndebo iro le modena special zingi mbingi sia matema sia chao mawasi onde ukenda ukethia andu maitwe maende ana ukwata quality healthcare na goko igage uno ngina wage bill ya health ene na kwambata cha kele ni twese bado yu katika ila tweta level 2 facility tweta dispensaries bingi siasio whether abeona na style na andu asuna smele mayesa odhokoma 24 hours kwa hiyo dispense binge sito ibingo wasailika bingo saa 11 na yema bingo wa weekend uwaundwe sema sana ndwe se weekend uone ukwata otuko ne ukwata kwa jate nene ukwata saa 6 na yes na nigenda with the stylist on this ambia cooperate 24 hours nongi natongele haiti na kucho challenge kimuga na tuina haiti yani yes ndi ndakitali muvya muno ndo akweleza kiu mwendo musese ni ndini wa kilungu cha amuka twina ki Dr. Ansend kituku niwe minister wa uima wa mwe na uiti
thini wa county ya Masako ketha wine kule kwake iyo konia uiti mwikali wa Masako muno ona alange ma county laingi ya Mukamba bonde no mukule kule wewa iyo konia uiti ewa ayo kuthongota anondo we mwene no ndagitali ndagura ndagitali bana no ndagitali we mwene no akotethie mwendo muthesa kune na netu kwesela SMS kana namba ya utumani mukuvi ila ni ile 3915 23915 Facebook ni Mutongoi TV, Twitter @Mutongoi TV endea na kutuma makule mako ningwetha ndima soma ndatika mbuthu siukite ndakitati tuyendea yunienda twambolika ba corona na ila corona yokie county mbingi ni siethiwe siyevanga county ya Masako ni county imwe yethietwe siko yongela kango kavinda kuthikala kangi na bwitina ne county imwe ile nawetekana ata wawuta wongelekete muno na yavingwa imwe kati wa county 5 ile ina mbinge na yu andu inge mekulia yo county ya Masako iyombaniti ata kuthinikia uwa tulinyotwa wa corona. Asante. County tu ya Masako ela wa corona wa mbea mwaka mondelu wa katatu ne bangine samuno kenu chambe governor wituno wa form ya committee ila yeto county COVID-19 emergency response committee ila governor we mwene no chair committee yesu na coach the county commissioner na committee yesu ni koma na kila chumo rigaro abanga mikakati ondo twene na ukitano woyo na sinimwe committee yesu yake yegana withie twemba twebangire nesa kutano woyo ni kweyumbani nondo nitulikana kana Masako niyo ya kaunti ya mbe kwambia field hospital the isolation pa Kenyatta Stadium na nitwe mbiye hospitali su na ginono monde hospitali su zebo katika Kenyatta Stadium yena itanda mbe wa maana ile na 500 kuna itumika kuvikio monde nitumika no neza kulia yesu nitumika onela isi mwiso ya mbe ya mwiso iyo wiyo pe na wawelevo na kiuni kimwe twekie na kethe tulikana musumbe wa Kenya Uhuru Kenyatta no direct ye kila county yembo yena itanda list mana atatu sia COVID-19 isolation county ya Masako yena itanda mbe wa mana tandatu sia COVID-19 isolation chakele nitwosio matambe metoke na metoke twaosa building twasio via ICU ya COVID-19 pama charge level 5 na twazio ward yenge ya transition na twasio bio na ICU nge hospitali yetu wakelo la mwana wa Kangundo twasio isolation ward hospitali no wa Kangundo twasio isolation ward hospitali wa Kinani na twaisha na kila sub county ya Masako pena ward at least itanda ina itano sia holding nikendoke thya kwangelekani mundu onekana na symptom ugata sia corona na kuuma singa hospitali ya Masinga ina itanda itona kuya mundu twese ganda tosegethimo kila kwa ala katoleki kila twitawa purgatory ukethia yu mundu swete level aiwa bau twazete mashati onde twisovete twaze sample tuthime twethia ni na corona tumundu wa isolation ya corona kadhati corona no igwa ya kawaida tumundu wa odila kawaida tuonde tweyumba ne twembo yacho kingi kaunti ya Masako yaekie na hiyo ya kaunti ya mbe kweka ni kwambe ya kwembwa na lab yaeka ithimo sia COVID-19 vama charge level 5 thero ya kaunti ya mbe na ngino no monde lab yesu yitu vama charge level 5 ya udhima COVID-19 niwe survey ya Lower Eastern Kenya, South Eastern Kenya hiyo survey ya kaunti ya Masako, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Makueni, kaunti ya Gitui ando inge mau mailu makagothimi waba ange mau maimbu makoka onange mau maguma Murang'a na kiuni kendo twa yumbanisi na chona twaendea yondo yungi no monde labu eji twendekete ithimo mbe wa ngili miongwena sia corona kila yenge tweke ko imbanza kiuni nitwasobuse committee ila zitazia surveillance ikandoke ikatha we mundu twiki uthiwe na corona tuka mana mundu suno na tweka contact trace tumanana thiangene nange au na kuchonde na tuiendea na twa somethia madaktari maitu yulo yundu maile kuita undu maile kwesovea na kiu kenge kweyombaniane twa akisha kana twina meyo misio ya usia madaktari maitu ila sita wa PPEs personal protective equipment kwesovea kabina kala mothini ila mothini kia uame corona yes kuzi ndizo onde twekie na
ono na weta yu committee eno chair ni governor witu Dr. Alfred Mutua at county level pe ingesi ya sub county na ngina all the way to the ward sub multi agency ila with the county ya Masako national government through office wa county commissioner the Kenya police NTSA even education ministry on the ameba kuwe the atu banga mbanite no wuju kabisa aya ningwitha ndicoka kwa kuyulwa corona nondo we makulio maingi bau wa corona nende mwendo mosesi ngui yotume makulio kwa ndakitali aniona wende na kwiku ndakitali mbitekile ba atu amboso mama utumanyele atatu niki wa level 5 Masaku kwa x-ray lab me kuya uthi doctors plaza kana private clinics nondo machine level 5 nimbanangiku mutwa mwenga engale kwa sia mutitune yuni kulweseo na guni kinu mwetu miete kuona kilangu eno tabia alama tusiese na edrame tukese pesi ndo ile saa ingi nondo yo machine isi obetu no machine saa ingi siya nangeka sobetu no ando yes sobetu no ando isi ya nangeka kwangele kanyo machine itu ya CT scan ni machine nguo ya wetu wana before devolution na nondo agiwe dhiani kubiga wando ikala ya nangeka na already alama siya makanzeti na advertisements already kaundi ya Masaku ni advertise iye tuwe machine ngia CT scan kuhutu katika process wika natuminukelie tukwate machine isi ngia CT scan wili anu maitu maikumi neto nyangu katendi ni ganwese ya moseze ni wamanya yundi da ya musiyesia yoke exactly ni nundu sindo siya procurement of course pero zila sile kuende kwa teo lakini kiuni keno ritu ambe advertisement ye kwa na chokete chake ni katika usonge akiu ni kana nundu na songe uwesa ingi machine sia nangeka no ithia nongina tuye mundu aende obana kenda athimwe obabala ito nyakwata yes neswe kawaida na nomba kwitu sia ingi sino sia nangeka lakini bado pegela ngwenda wete andu maitu kana athukumi aingi maitu ma hospitali na andu asio muno no nazi ndena uya kana over 95% ya healthcare workers are very good people professional mate useleke lakini be betea ya 5% ndoku na yo twende na kumanda twende na kubula we the abe amwe mokete makakengwa ni andu private makoso makewa tutume mwobana wa mutuma ni tweza kutumia kaindo simone na kiuni nisi ndu twinvested kama na twende na kwasea andu asuma usibo kwa muthembozo sibo sibo ina andu asu tumite omana twende na kwasea atwa nondo tuyetekela mwene ndi wa Masaku amde na unyanyaswa ni ngendile sienda usovya mbesa na kwa twende na onena ngino na private andorame private hospitali kwa kwitu kaunti ya Masaku twemaeleza kana noso vyembeza siaku wikona biashara ndeu lakini kwenda uso vyembeza siaku wikona biashara yeno mamai witumia amwe anini mathokumi maitu maka divert ya wogu hospitali situ moga hospitali ya ku private kuni tulete na etwene na kuosa atwa anondo silikale itha apoko zovya enende nongina enende mama Saku masovyo dakitari musongi o inge mundu mutwa mwenga mutiro ni nona na makulo maingi yolo level 5 na enda hospitali level 5 Masaku pharmacy ndawa karibu sio nthe ekapana dona moxilin siyethavo wandikiwa uthio kathoe kila ngwenda usongi akeu ni kana no sio tukaweta uwela wivo na nenda okulia maybe gethe batoneka tumandesa Mutongo TV niende nenu pharmacy obama chazo level 5 kano engela muchus tiu wo mundu kwaze no panado na moxili dabo yoka pa hospitali witu wa machazo level 5 yingu neno na twina wo yana na miongo 5 twende na kuita wo wa cancer ndo la cancer center ito hivyo na wazi makwatangi nanda wisi ya cancer chemotherapy kumo pharmacy suito kwa utio sio mundu kwasi kanano panado na moxil hivyo kengana lakini kila ngi ndiwe tanikana inge twali tumanekana ndawa ni kila to sieta consumable no ndo mwethia na nomba kwitu saingu kethia sukali kana mayani ni olekile na inge Mauvoo na ndawa ni mithemba mingi muno na baisi vitano la private nene pyu wenda ukethia ndawa sio on the sivo nondo kwangelekanyo netwezibe mwa watu ya kana hospitali sia silikali palato ilete kukwata ndawa situ kumya ni kula kweta wa KEMSA andro ende mathina mani kwa mena KEMSA na kawaida twetia ndawa KEMSA
twaze twete ndawa mithemba yana yimwe withia kemza ina ndawa mithemba 60 withia ingi be ndawa itevo lakini kila twika ni kweshwa ila sita essential drugs sivo na ndio kwemwe bena nindu ino mwezi supply undu isange tha ile ipo lakini bado lika ni kila na musunge withia bado bena imama iswithia ile andu ma pharmacy ukethia mundu no kwiwa kwangelekanyo yuketha no nenge o alama tusiesie ngelekanyo nseo tuase mundu atona mbwa yune nigenda mu kila mundu atwelewa mundu akembwa waite uwo wita wanza no hivi abanda kitale ile umwandikia ndawa zita wangima sawa sawa saa ingi ndo ile kuandikiwa ngima ya mutu wita wa unga kana wita wa ndola kana wita wa kina nundu wa ile nengwa ngima ni asiata pesa ingi kwezi thea amwe ma itima itu azungwazia aseleke wethi amundu nundu pe brand usukumi wake wa market yesu wethi ethia kuandikia ketha ni painkiller specific na ya brand tia zie chemical name brand yes maybe painkiller ita wa mutongo no ethia ezu mutongo iki painkiller ndi vaya lakini be painkiller ngi otesu lakini brand ngi tofauti wetu moko seku yes ajujo tuende na kuagisha kana nondo ngina aitimaitu me professional wiandikia mundu ndawa kindu chambe ndakitalo lokona Mauvoo yake ailemba bena links na pharmacy kama ndawa ila sibo akandikila sibo na wathi pharmacy ketha ndawa zindibo pharmacist ile kuna ndakitalo kamuya ndawa eno ndibo lakini twina eno no to change tukamunenga aju twende na kwika nikenda andu maitu maike kuume aya gwate tuni cheleka niona ene ndime na makulio maingi ile be umweba no kwasia mwanda kitale kituko keep it up ndisaidika na mtiba referent nzinga kalama ABC asante mundu atethekie aya ungibano asia ni komo ni va mulolongo kade isu ya UHC ndonya kumikwatava ziune kolweseo kila kebone kana tuligana andu maitu kana kadi isu andu angi mameta mtiba UHC twanenganie bindela tweka pilot kuma December 2018 ngina December 2019 na ndo ya pilot kambuni na nengetwe etunenge kadi isu ya kondwa national government na pilot ya thelani mindie kokwa oyu tuiende kuandika andu kulika katika mtiba lakini twende na mandameka kati ya kuzio tuona kwa kubingwe wa system inga twende na register na tuwa bondi kulwa andu maitu alame na uwezo ndo kilata azia twasia UHC demand share free healthcare demand share affordable kundi kulia alama itu mena uwezo nundu ngaino twathimite kibadhukanio ula ketha we mundu we yani we mwalimu ningu kulia andu maitu mose NHIF nikenda withie na mogatwa maita na mwala matena kindu ala tuithia na tumaite mana ala bini withia na tumaite mana na mbesa itu kuto claim kuma kwa NHIF na ndo bondi weta kana ni twende serikali ya Masaku ni twende na kuandikithia andu alanjapyu families twenda kuandikithia families ilanjapyu kwa kizazi ta indigents ngili mionga yetu na ina na kwa undi kule andu alamendo na kila bandu mwezi family na maybe mwaitundiwa uteze ni mutethasia kana ciana ndiwa kana mutumia mukute mundu mutethasia kana mundu nja muno twaima si twasu kwa ward administrators kwa village administrators kwa CHVs maitu nikenda twa the family isu wethi na mwe twambie na kumaita mana ketha mai katika mtiba endo sune wala nyamusio muno kansome ungibano nake ni kwatikiu cha mtiba ni wireless akwality morning Mutongo TV morning ni kule Dr. Mundu o you know ose mtiba machako sa mitalatana ni yako isu ndo asongea isu na asongea okay aya ungibano ya mudene kenda twende na kilungu kitu akwality aite hello Mutongo TV nitwa Josephat Musembi CHV ni kulia ndakitali mbesa situ sia tukithwa ni mbunge milioni miongo nyanya na itatu sia indieva asante yune koleseo Josephat yona kauseleke Josephat notweze nena ke notwane na kwacha ne mwetene umete wandu wetu wangulene kangundo lakini ndakulie koleseo na no sio akule unikenda withie twatabiano maitu the correct position ila tuambe universal health coverage
Kaunti ya Masako ni tuokie twasio ila sietawa community units. Ila nisio level 1 healthcare. Na units twasio bisie nikenda withie wima wa mwendwani ni wasio babyo. Na so far twina units maanaele miongo na ile tuite 2 units. Na kila unit CHV kana community health volunteer 10. Kwa twina CHVs ngilile na miongwele. Sasa of course tweza the abeo village nene muno no tu namba zino yongeleke. Na ila tuamine kwa kiu governor witu wa metio on the Machakos Kenyatta Stadium nikaenda na tuona great nini Yesu nikaenda tuambia thukum. Kaunti bingi ona hiyo ni kila bandu lakini yuka tembea Masako yonde pai village utethia CHV witu. Na CHV maitu majeba wa musala. Manengo kindu kila gitawa stipend kindu cha kumatongea muvea. Na netu agree kana tukamanenga ingilili na maana 5 kwa mwai ta stipend ti musala. Magrete kwe yumia. Na kedha etulikana kiutwekie UHC tuambie umepilot in December. Na yetu ezi mwaka wa serikali waambia mwezi wa 6. Kuo vya zila tuambie kupilot ni yesu mwaka wa 2018 December. Whether hapa ina budget yake katika niyo. Na twaendea. Na ni wende tunokie budget ya mwaka tuweyu wa 2020-2021. Yeah, twekea besa as in 2021 ino kuthela yumwa wa yes. Toka na twanena ta serikali ya Masako twanena na county assembly ya Masako budget yake waya million miongo na ina hite 4 million. Okay, na gumande yombwa paye binda kwa esa imba kwina budget ya CHVs ni trineki the current financial year. Yes, nindi neck with the first time. Na kawaida kiutige nduge laisi lakini tuna manage kweke yake. Na nondo kene kindu niyo. Ila tunaambe yemeta la ndu simbe asio nenda masunge kanambe asio million miongo na ina sivo. Na already tumaibete o mi severo. Ila whether nondo ngina nenda na nikolo ya kulweseo nikenda ma CHVs maitu on the bala mai masa nondo magolo ma CHVs maingivete iso niwosio mathoko mawe mwingi musio muno you where there besa isu keno ngi kana maelewa ni kana besa ya serikali tia tembeza no likongusino ka umyo kanengana before any payment siekwe no ngina ikwate approve for kuma kwa control of budget. Okay, na gege no mese tuneke ali tuambia kwa process mbesa na si athi kwa control of budget where they are asema ya where and wake the money volunteers may waniki control of budget mambo kule yu ma si ameenda mone policy la yekie kindu kine jeba twa manenga twa monia policy no ne jeba twa mea andwa maiwa musala lakini manenga wa stipend kinaka kumakwati ya makwati ya nundu makunawe musio makita kweyumia makatio mawe mo makotutethese kila kingi na hizi suni kindu cha balua kikande kwa tukasunge ya tukande kila kingi parizwa issue ya kulwe mo andwa maimia kuandikwa ni county public service board niki twasunge ingi twazia nundu andwa nandu magete kweyumia ti employees nandu meyumia kuno serikali yagetu ya asisia andu ala meenda kweyumia katika kila ndu ama tutetheswe imamwe na witi nundu kindu chambe mula yumetetwe ke CHV aile mwana mundu wikala kisione kiu na kembo twike CHV waba twazi wakalama lakini wetha Mombasa kana thoko Mombasa kitaeza ukasiko kone ya kwou twamandi enge maelewa ikiu na baendea na tunaibia CHV to me yanona na yuethia yukila kibo the current situation undu kige ndo nanenia na deputy governor witu tia nani tukale tunenete nake malinda maingi wala no finance minister wa kaunti ya Masako uone kana serikali wa Masako wena mimbe wa 3 utakwata ila itawa equitable share kuma kwa national treasury kwa umbeza sia kilango ndo usungia CHV maitu nimerete muno nikana mbeza sio yeza ukitwa ni mundu nundu si katika budget
ya bedo thibeni masako si nimeokwata kila kiboni flow kuma national government itaneza otobike na chuna inesi ainge moito wala tu inena mainguli ya kweki wata aende ya kila kiboni ndo makisha kana ne ba Mutongo TV omonde ne kana mbeza sia CHV sia masako milioni 84 sia rudiweka ni assembly ya masako ni sia appropriate we na kila kendo na siebo already maibetwe mi ila maibetwe na ithingi no ngina maibwe siza ukasi maibwe tareas no ila cash flow no ndo twese no ngina tuligane kana wa corona lo nokie the yonde na ti Kenya kana masako the yonde kwina economy ni nabalo ni 90 kwethio yona serikali ya Kenya mbesa ila yumba na sekuma taxes ni 90 na ichona kwina thino yo mbesa kupiga county lakini metala niende na usio wekenda county zikwate mbesa nikenda nazo tunengane kula selero dikwe ngina kwa ma CHV maito ni kwati yake wini chele kane sala mena makuli onde ma CHV ni kwaje ni mwasonge kakela winenge kibathukanye yukulia kwisela ili itatu kenda 15 Facebook yetu ni Mutongo TV ningwetha ngosisi andu ma Facebook ndino lwa ninywe enda va Facebook yetu o like the page Mutongo TV no kuona visa wako na Dr. Kituko vau andike kulia yako vau lo kwenda kulia naende ningwetha ndisoma na iko songia no kuona no kusongia makuli menyu ne sana ketha ndo imwe yani tuma yingi kwisela ile itatu kenda 15 ile itatu kenda 15 na namba isu bayendevi ni mana ilaitwa free of charge vaudu zote lwa kendo tumani ndo kwenda na wenda bya wita wata na umete bane kendo isaithia daktari no wamanya kesio kiwetha ne kesio kwangale kanyo cha masingani wamanya ngale kwesu ba velio na velio maondo meo konia witi daktari tuende na nenda tusioka baya kwa corona nondo ngwi ndo netosio kabau wasisa siko vevinda muno ingivete muno Kenya twabikiona kwitha county 5 savingwa yevo ya masako sirafika bandu siatheyanga amasako siatheya saidi yakwe na siko thanthatu siko kimwe situation ya corona masako ile hata ngakulu ne kulia mondo awautwa setha ni hospitali awala mtamevo ala me ICU na ikuli ingi kukwata ni wabuya corona bebi ndabana atwikana kana hospitali sia masako muno level 5 kwina itanda sio batha awau muno ino sia ICU asante kinu chambe twalolika kana kaunti ya Masako nondo akwembwa tenete Nairobi na Jomo Kenyatta International Airport balandu maumete ndimbingi siande moka Uland yo bambo bakani wa Nairobi na Masako na cha kila kingi kwembwa tuna lelo la monebyo Kenya wa Mombasa Road uzele ba Masako kiuni kemwe kitina tumitoke ya kesi ya corona Masako izimba simbinge na icho muno nionela musumbi ona bangewe taila ineta wa diseased zones wethe Masako ni ndini wasio nondo kawaida pe andu ainge wethe mathoko ma Ilobi lakini bedroom yoye Masako pe andu aingi muno mekala mavoko matungulu kangundo ona kunu mathoko ma Ilobi lakini maizo ko Masako andu agewethia risk ya transmit usi ulo muno na icho kitumi lakini nango utanganze andu maitu ni kana sofa ndo amgatela na minaza kama naitu weke na serikali ya Masako kesi ya COVID-19 Masako ni theye na namba Mutongo bwetina wa corona ti wo museo muno ni mono wezi oka ingeba ukekala tawathela ukekala ukekala ingi you twende na mina nao ni like to meet a third wave pala ando ainge ni mana kwati onu oyo na maybe onigenda nitavyo musiesia kumela corona yambe yamaga modelu kaunti ya Masako ni yetheto na kesi ya corona gilina na mana na bawo na ona mina kwaze ni kana ino unit third wave yokete uthera na twina utanu nondo kendu chambe nitonge ene Masako mubya munene muno nondo miayo ndera tuna manenge ya kwesu ya no wa corona ya kwethia mundu na mask teno ya kwani nayo ba kila sawa thi pandu in public ukethia no wekete mask kwila twithamba mo na kiuke na sabune kwikala ute uthengiania na mundu ukethia itontu ile na kwe rastas mito mona nusu basa no longe kwila to thi bandu bena andu ainge na alama maqualified kone ngwanzanzo mainengwa na gitu no ni andu maitu Masako ala inge mate ya muno na nicho kitu gitumie kesi sithea
na newa mono ndo yu record na ya kwa chomonde kaundi onde amasako andu ala mena wa corona yu na andu 36 na azume 36 30 meiti wa misieni na 6 ni mo me hospitalini na azume 6 atatu ni mo me ICU na langa atu me ward ya kawaida na kiuni sign nseo lakini ndilika ni andu maitu kana kiutu inazi yum ati corona ile na thena ono na weta weze kala atu ekalange kukona wave inge ambia ya kana ndulumo na atwa makwesovya wave ya kana ni yoketa na tuzizio tu izitandie ta India yo kieyo kita corona nesa muno actually wave ya mbe mami ni myokitie nesa ya corona India ta yathela na maendelea na maisha ila mana theisye kwesovya kwa itwe na ila kiende India yuni ni makwatie wave ya kele na etuona andu maikwa tangi ange ona street no ketha maithi gamegeta ubanjwa abantu magabibu kuuni enda kulia enende maitu mama sako twende na kwatia mieno onde ya kwezo ya no wa corona pio nikenda withie nitwesia na wevisu ya kana alright na indi daktari ni muvyo ndo wakweleza kiu na ekulesu ya mundu ma ICU wenda twekithia kana sibitali etha ni itanda cia ICU siebo cia kuyana actually nenda no sone songano mwetu kanu chambe ni ono na mina wera twina ICU ba macho level 5 ila ya wala matena corona nondo corona yoga ndia wame mauwa langi ICU si ya wala matena corona jebo za itanda kenda na be ICU nenge ya wala ma corona ya itanda nasioni kenda na kangundo sorry isu ni nana nana cha corona eba na hospital wa kanguna go be ICU ngito na kie yu 95% complete yes igum na itanda bakube 10 na isu ni twenda twene na umina mitoki kenda withia na ono itomeke no ndugeza kwa withia kana 95% complete na kilango ndo gandu maito ni kana saa inge uitwe mbwe museo na mwandu moka ingi kuma kwasa mabinda mainge ICU no yitwe aba masako ya covid awo ingela maizi wamegwa na tima kuma masako ba momete ilobi ene na kondo konge magoko ma ICU no yitwe masako ya covid-19 na nondo gwo uiti ndwe mebaka tweza usiando tukapanga ndo wa masako ndwe tumia ICU yito ayike tweza kana ndo uiti ni universal ya kwao lakini nangu enda kishando maito ne kana nitwembanite byo na megati onde twinaja kwethia kana andu maito ni masove kama kwate uiti muse alright daktari tunendeke chanzanzo ya corona nondo wekwa kunguzi oba nini nzanzo ya corona ni ambiye betho na kinene betha na nguzanizo cia nzanzo ino ya AstraZeneca ingene to Sputnik betho na kimundu mama themba usu kaunti ya Masako kuvikio yu iseso ino yende yata niyo ni yende kana ni ongamie kaunti ya Masako iseso yeke no chambe nambere ya maito kana nzanzo ithine methemba tofauti kwena nondo isobetwe na kamulesa obeti na serikali ya Kenya ne yokie yeka utafiti na yona tunengane nzanzo no ya AstraZeneca na gitumi ni chao nondo besindu migila sida yende kana yolo nzanzo eno kendo chambe nzanzo eno ya AstraZeneca yemba itumia system ila itawa ya vaccine cold chain ila oila twithana cionengane nzanzo ila ingi kuwethia baina thina munene ndu yo azia nzanzo te itawa ya yumete Pfizer kana ya Moderna yenda iko free gene ina negative 70 degrees na free just mbinge po lakini nondo yu free la totomea sia kawaida sia vaccine ingi sia kawaida sia polio na ile ingi twithana zungi na even kwa dispensary kwa hiyo serikali ya Kenya yonie nosio twose ino ya AstraZeneca okay na wethe ya ilo nengo ndo sile na nondo wa corona no no kiometoke tene bana tweka na dosi ize ilo nenga no sumana itiende asumana science ila ye bueno nze kana ne beta inenga no tina asumwe 12 na juju tuendese na netwese serikali ya Kenya ne bangete nesa lakini gege no geche wa India monga mya kuto export ya vaccine yesu nondo wa kuone wingi bia mono kuwethia bena kashida kidogo
lakini ka supply chain lakini kala kaende na utatolewa na kwao masaku nitwakwatie nzanzo ngile 19 na nzanzo isu pe priority alama na nengawe man aiti hospitali asikale alimo andwala ko mena myake ulwa miongo 58 na nitunokie kindu chambe twasia twethia nundu ndo twenda protect muno twamino protect ya matagitali ya asikale ya alimo na ndo amaitu ako nundu ndo amaitu ako ni momena risk nene muno makora nu wa corona utono bikamana kama nundu angemena mauta oku angemena mauta sukali pressure na mawalangi na hiyo serikali ya Masako ino kiyo setambe tayo serikali ambe Kenya ya county twa governor asiani last matumande kila ward ya Masako si ward si miongwena to hospitali imwe withi twanzanzo kwikenda withi andu ala kuma area swi mathio bandu bakwima kwate nzanzo undu turana mbaye kugila kenaendea onethi andu ayang ni meme wa hospitali ine ne magane ngwanzanzo kethia amwaitu na anu ala mekwa andu ani mine zobikiwa na gune runekie na neiwa moyo kwembwa ni ile bane sekana kila ward ya Masako pia andu manabiki wenzanzo eso na etwene na mivango nikenda withie ndosi lengi sionde tu sio anu sio niuka tubaro tuitwa katika hospitali azume kunde nesa ikenda withie andu maitwe makwa nzanzo sana ala ako nikenda masobekete yes na kitai tuifu kwa nzanzo nitwezi nesa nzanzo no AstraZeneca wakwata yambe no nginyoko kwate ya keli na be Mauvoo manumio last week ndini wa muvyo wa wima wamwe na kwa tuika kana ni batonya be na via alama kwati yambe ni batonya kwa mokwata ya keli isu nonze ke siando kila kibo kawaida ando nongina ethi ando me saingi wethi me meona wia lakini ndo ligani ando kana kindu chambe kabuni no ya AstraZeneca ne ya Britain tia India mageto nenga India rice ya manufacture mozeto kama ndikuike manufacture ndo India labor ni cheap kuno manufacture vaccine binge na kwao pe already been na license ende with the thingi sia nengwa mwana oso sia mbio sebya ndaweno na imononio na chuma gethelu musumbi wa America Joe Biden ni mana izekana nundu pe license elite kwebiwa nundu andu anengezime na patent ni mana izekana hata US mu support iswi wewe wethi and them being no zambia so we have vaccine iso kila kenge India they know kiwa covid kwa mwingino ndala na bado na kama ndio zene na Sovian vaccine yeno kwa maybe kwa one saturate nini ndio wethi and bado no ma export ya tuikwata unenda nenda utabia makakwata ya nenda utabia ando maitu kana twembo na wekwatyo kana dosi ya keli anu makakwata lakini na before dosi ya keli nondo imasagura twakwatie dosi thingile 19 iso tunanenga ando maitu twanenga ando around 20,000 na ando alwelo nenga vaccines na ingi mono kwa kunenga ando 20,000 Machakos County ni namba ni mono kwa ni wongwazo na before to nene olwa dosi ya keli ni nawe kwatu kana eto kwata vaccine ingi ngenda yuthi twanenga ando maitu aingi sana alako dosi yambe na kanende binda bigeti na sumu kumene makwata dosi ya keli aya ondo neona masame to batu inandatike itano to mine kelungu na bena makolo maingi muno mamwene ndi ni erini kuma mutitoni uitiwa level 5 ni museo lakini niki twiawa tukawenda wanza kiutikila wane twina songea uitiwa wane museo huo aya morning doctor kiucha ndawa ni chawo kwithia ndawa pharmacy ya Machakos level 5 tila isi ila withia muno ni painkillers kana amoxil osio mosia isi ongena na wete zito azia ndawa zina mathina ningwati kiucha ndawa no wabikia na kwitha wiki anja na ndigolu enge okiucha ndawa nundu no sio nundu mwene ndie na right o mana ugo ndikulele watoneka onetha ne omonde ukawasan cameraman waku hapa Mutongo TV ngathina ke Machazo level 5 pharmacy mukayo ni ndawa sibo nondo kuge maana muno nikenda wethi mwene ndi no amana nondo kila kibo mwene ndi nukenge no maingi na ndiye tegela ore ne ba wethi tenga tangira makenge
ko muna kamera yenu twende hospitali tumuingue pharmacy mwone ndawa ila sebo yes maana muna kile tuweka ndagitali ongibano ekula ni kulia doctor kana mundu ena thina wa mayo no aitwe na NHIF card ketha no aitwe iva exactly ni Machakos kila kindo ndo musongia ni NHIF of course ni cover dental lakini tengemea cover yake nejeba na kwa hospitali mbinge utona ukwata kiu kuma ba Machakos level 5 itu kangundo kathiane matu ona mwala kwao kila ndo mudavya ni aende hospitali mukate wisu sito aende nikenda amwe atakuo ni chao chakele no ondo twese medical insurance nibyo tengema mayo make mena thina mo enda kuitwa joni kuthambwa niyo zina zimagenda ufili wa ini ndo enda ukua ni kwetwa kwa zinuzi to root canal kana chao kwao nibyo tengemea mayo make enda kuitwa chao na cover yake ikavere ngina chao lakini lake kama hospitali yetu yes aya pe kulenge na kulua ni muita mathina ma metho mathina ma metho nituita mathina ma metho nondo hospitali sito inene level 4 na 5 twina ma expert ma metho la metho ophthalmologist kwa daktari sito siebo siita metho binge na muita ndi kile binda kana kila ke maana mundu wale ile na thina wale uka hospitali as soon as possible again then from there utona ithia kindu chambe pe thina wa metho utona kuitwa to patient okay lakini no ithia thina ucio wa metho maybe ni wenda maybe surgery isu no utona ubukiwa kana gethe wana daktari la munene wa metho usu no ubukiwa kwa clinic tha muna kugila ndo na utavia mundu na saa ingi batengemea mwena wa clinic cha metho masako tiwo wa kangundo kana matu kana mwala kugila ndo na utavia musiesi usu ni kana oka hospitali ona thano monde ona kana outpatient nikenda depending na thina ka metho wili hata no aiti wabo akaitika ketha ni thina wenda eza maybe kwa surgery bukiwa aya na kitale naona wa maza babe ikulyo yeba na ni ikulyo ndema wisoma ona maza ma thanda director nenga natikemwe ni ukulia nikiwauma takangundo ukagonwa skani masako metha na ubakosi utamaongete mayukuna ni Angela Kangundo kwa tungele kulina kwa teneza aya yethugeze yu ni ukulia nikiwauma takangundo ukagonwa skani masaku metha no bakosi ni ile discrimination utamaongete kama hujatoa pesa uka ufisadi utamaongete mayukuna kuletu maanisha kana ndo makangundo matu wa mazoma kuno visa with ya tita beo kono kama kilogo azia kana twaze mundu makitwiyo kama saa kuno no ile kuitwa yazi makangundo mease mone mowatho no manenga naye kendo kinini nigenda maitwe kiuna kiwa na gena ni ukulia kanenga more details ndo uone kana kigendo jelo ni kwaki na number 2 ndi manje na pemba wena kitumi chochote kwethia muumite kanguno no kubagua havi kama sako kila kibo no na weta kana piala anini aseleke haiti nazo mungona ende maende na utunenga information no hospitali situation sia kangundo masako mwana sionde government wogeto ambia directorate nzio muno yetawa ya hospitality na twina maobizima complain twina customer care officer o hospitali azima ito ona ndama imono ndambikia aende katika mudhoko miosu unengo tugosu ya customer care haris complain yake uloto naombikia andu meo message kana kunie simu twatie nondo kindu chambe kwa hiyo mundu ni nawe tona ona muke mwite Tanzania no ithia wa yaba masako twina right yo muita we mwelo wayolo bagozi wa bogo ndo amasa ekanza moto mani eli atatu bato mine ono yasia eto Jacqueline Kamandi mine is just to congratulate him for the good work he is doing in Machakos County. Thumbs up minister esuninga lego ya Facebook nye ndina yukulyo ende niko utunge daktari muvya nondo ni ukilete masaku katika uiti wa hospitali maitu kila ward masaku ya dispensary na level 4 siende na useuvu au mituki nisi utuika level 5 tuenda waziri atuike minister wa uiti Kenya no replace Kagwe. I have my sister, she was referred to Kenneth for chemotherapy. Does this mean Machakos does not have those machines? Please seconds galango na usunge ne mbosungu ya mwiso ni kana
osu kilano no mwana ndo twambanze itadelava nekana Machazo level 5 cancer center itula to ngavana itu ambe miaka ile mithelu netu ita cancer na of course itiwa cancer so ndo asala lakini itiwa cancer ni mithema mingi ni mithembe tatu ila main kutemwa ile to surgery chemotherapy lani ndawa ya kwekewa na radiotherapy lani kubebwa okay na itengemea ni cancer yeba pe mweto na kuitwa na surgery yo kaukethia mundu si wapo pe ngiro na itwa na chemotherapy yoka ngiro na itwa na radiotherapy lakini mawina maingi ni combine yao isi itatu kano ile ko na pama sa as of now tuita uitwa utema la surgery na wa chemotherapy na ndo amina wera twena over kwe ngili yana imwa miongo 5 tu manenge chemotherapy pama sako na in fact kenada be wingi mamuno mana ite wa kenada nera tunambie kuitea kanza wa masako awo suma na rifai wa pa kwito twambie maite aba kwao nienda ukulia osu kwaze muwa kana rifai wa kenada akekwe chemotherapy kwa maybe no get in touch no ke ofisini kwa ni gatumane kitumikila na tumia rifai wa kuno ndina manana rifai kuma hospitali weba ni gatumane thina weba tumane utona utethesi haya ndagitari mbirikire tuminukiriria bau ndio nenga mwanya second 30 nena na mwene ndi wa masako tuminite asante kilangu enda kwa mwene ndi wa masako ni kana nito matungi ya mubiano ndo ende na kwatiania na itu katika imamu ina witi cha kele ndiliganya musizi ya mwithukisi wa masako kana wima wa mwena witi kendo ke maana muno na mathina ingi ni methabo lakini kila kibo nyene andikitwe wea nikenda bembo na mathina tutone utatua mathina suna tuende ana uso yandu maitu ka mwiso titabia andu maitu masau kana governor itu katika uiti niwekete mipango misio muno na twende na uso bia nundu sindu cionde na weta kuita kanza kuthambia mbio woko gitawa corona kuthima sindu cimbingi ni sindu ciende na utethia mwene ndi na twende na utethesi ka mwiso biwende nitukite nundu mwe langi on the bado meokwo suma siokete bado tumba na campaign ya nzanzo ya polio kuwengo ligani andu maitu ila twambia nzanzo esu andu meyumie matwa lao tuke tunenge siana nzanzo esu nondo wa polio ni bana detective kesi ile Mombasa na boso account ila siba kuwe sina risk esu nondo na mina weta ni kana masako kwimba Jomo National Airport yoba mubakana wa masako na Nairobi na kwimba lelo wa Mombasa road wizilete masako twetha na risk nene okotwa mwasi malika na icho kitumi masako ni mwe account nini kwa account kenda ila twimba na kampeni si ya polio asante ni muvya muno ndakitali asante ito koma na inge tunenange maondo maingi nondo none nende mena makole maingi yolo awiti ni sawa ina mwe ready mbete itu ekani ozio na kweta ndo liauka na inde mwendo musese na kuni muvya we mwanya nondo akwero la kilungu cha umunde cha amuka ne wanake Dr. Ansend Kituku na ula ni minister wa uima wa mwena uiti ndeni wa county ya Masako nyeneta wa Erastus Kithuku wa Nzomotwe thia mwendo ni wa saa Mwanza ndeni wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyuyu tuanesa. Asante. Ino ni Mutongoi TV. Nawe musele wingi wa unavye no wene musele witundu wende enesa wanata kalangiti ko kalangi ka Mutongo